Me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Je me présente à toi. Bandiraɓe sehilaɓe e sakiraɓe, hande yewtere men ko holno bakkat ittorto, holno mbawten hebde ha bakkat men itte, ha bakkat men sotte. E ko neɗɗo goto wawi ɗum wadde, on wiyete Isa ibne Maryam. Holi kanko wona annabi, o diwi ɗon. Kanko wiyete ko le Messi almasih, fit ko neɗɗo mbo jomiraɗo suɓi, ko neɗɗo toɗɗaɗo, ko neɗɗo mbo jomiraɗo joñi serdimo he enen ken bakkadinoɓe fuɗɗorade he min. Innoma kala innoma aade he lamɓe ɓe, he sernaɓe ɓe, hay annabeɓe ɓe mbaɗi bakkat mawɗo walla bakkat tokosiyo meeɗi bakkodinde he gurdam mabɓe. Kanko noon mbiyeten Isa ibne Maryam, o meeɗa wadde bakkat tokos. ɗum waɗi omo jogii fartaŋe, omo jogii mbawka darade ngam yafanade men bakkatuji men enen. So tawi a gonginimo, so tawi a jaɓɓimo he ɓernde ma, omo wawi wiide jomiraɗo Allah yaafa bakkatuji ma, te bakkatuji ma jaafe. ko ɗum woni fandare makko kan arde he ɗo he aduna. Gande annabi goɗɗo wawa ittude bakkat, par ce que kañum e hoore mum ko bakkadinowo. waɗi yeeso arde ko ngam ittude bakkat adunaru ndu. enen gandi ko bakkat o addi kala caɗele. ne annabi Yahya yi omo yah yeeso wirte yeeso makko, o wiiɓe, o toɗɗi yeeso, o wi jawguel Allah momtogel bakkatuji nena yaha. ko ɗum woni garal makko ko ɗo yete e aduna o. il faut que noon gonɗinambo jaɓamɓe he ɓernde ma. kanke hoore makko o wi o bon ara he damal ɓernde ma, o fugga doole. so a nani sawto makko, sa udditi damal ɓernde ma, o naata o hoɗa hen. sa woni almude yeeso ma dañ deejere ma meeɗa dañde, ma dañ gurdam kesam, ma aduna ma fof waylo, gonta tagore hesere. e kadi sa maayi omo jogii fartaŋe nawdemo toon to aljanna. o wi ko kanko woni gonga, woni laawol, woni gurdam. ala fof bawɗo yaade to jomiraɗo soko rewani e makko. bandiraɓe mbatten hen hakkille, ƴeewen tigui rigui hol gonɗo yeeso almasihu ngam keɓen gurdam ha abadan. jarama. Au Christ ressuscité.